खुरुमजरी इमेज पाउदम मियंग ताबिरिबा ख्वाई पुनमकपु अहानबदा तरामनो ओक्जरी ngasi maruiba pau Patriots Day gi palan thoram paksana pangthokna khre World Organ Donors Day ngasi palan tawkhre amasung Kaksing Runners ki anirak suba mapok kumon pangthok khre Haujik ngasi gi mapungiba pau amuk lobirasi Mama lebak maramdam gi damak thawai na pontha pikraba athoba bir tikendrajit Thangal General Amadi Atai Athoba Singmuning Singduna ngasi state asida pak sana Athoba Singing Sing Thoram pangthok na khre Mapungweba thoram di state government sinduna bir tikendrajit pak ta ngasi nungtil pangthok ki Thoramadu Manipuri Governor Dr. Nazma A. Heptulana Athu Mitung Amadi Chief Minister N. Birena Thormapu Aiduna pangthok ki Thoramasi mawena ayu angan badagi horga Prabat Ferry Chalabatung Chief Minister Luchingduna Hicham Yaicham Pata Leiba Bir Tikendrajit ki Ningsing Kubamda Aikat Lekat Tamki Tungda Palace Compound Leiba Thangal General gi Laisang da Chatuna Athoba Sigi Murti da Leisu Katuni Kai Kumnabu Utki Thoramadu da Saru Yakiba Chief Minister na Fongdo Kibda Maribak Mazati Damak Tawaina Ponta Pikraba Athoba Singi Mathauna Maringjel Adu Nauhona Ningsing Bagaluna Athoba Sina Lamdam Asigi Damak Toramba Singadu Matam Punamakta Ningsingadabani Ipa Ipu Singna Thambira Maikoi Gamkai Ngak Pada Tawai Fawa Thado Kadabani Haibo Wapam Thamki Pai Pushing Roina Lebak Sigi Damakta My tyranny conjure a show. So, the British force can recommend meeting Katamana and a book and a white petition. It is a Lanzali Katwa. Mashida, Equate, Sarkargi, with a shoot, the Miangu in a shoot. A chet, no whole state to have it done. I could get from the Satam. Leminari bakwai zati nasil gi marita punna amatu bane lemina ba aduga manipuri bai kuna kuma satam to maintain taroga na aga thamba abduga no masak logun mit amani hena swinkai bane ado nama question ta ange public ne government sigal lai no mari je social na haire aduga apoi press ka ki police ka lai no mari so hasal kre na hainga sing sing so ko ge paumi lo sakang thage to yaw traffic police ka sing mai matan re ke ha ni police ka press ka ki adu ye sector ke aduga public ka government di phagal lai bane khara khaga meno da phinga sang cha gu me khara lang bai wane aduga tai praja ga di yam phana lai re pai Nungtil gi matamda pangthok kiba Thoramadu da Governor Amadi Chief Minister na Luchingduna Sahid Minar da Leiba Athoba Singi Kubamda Haikat Lekat Tambaga Loinana State ki oiba ikai khunaba utuna gun seller piki Thoramgi Athoba Mitungi Warol Piraduna Governor Dr. Nazma A. Heptulana Fongdo Kibada Athoba Sina Mamalebak Ning ngambagi wakhalol adu tungda haruk libasing su khanduna imaleba kitamak khalaga thabak tawsi lamdam asigi athoba sing malem gi mafam khuding da khanganaba honabada centered history ama oina thamnaba gidamak ihounaba cherol thargani haiki There was a war going on against the tyranny of people like Hitler on the Western Front. They were brave Manipuri people fighting on the Eastern Front to take up this issue with the rest of the country to know that they were brave people here who fought and laid their lives. Today, when we pay tribute to them, we also should vow and take a resolution that we would see that all those people from Northeast, from Manipur, especially those who laid their life for the freedom of the country,
MPCC na sindung ngasi Imphal gi Congress Bhavan da athoba singning sing nimit thorum pangthokre thorum asida saruk yakhiba hanagi Chief Minister Okram Ibobin haiki Naga gi wathok asi Nagaland khakta da warosin purakpada ayat balaite adubu Manipur gumlaba Kanglup kayana khundari ba state asibu kahenna ba honaraglabadi ngasi su madubu thenana ba Congress Party gi firep hongdre Laglibas chaichat Taratarukta special session amak kauriba asida ruling opposition naidana Manipuri apun basaktam kannabak damak warep laugani masida Manipuri saktam kaiba yabagi mawong laklabadi yumthang naba state oiro India lengak oiro thenana basem sadun leire matamadugi ipai posina lawramba thaudang leiramba thauna lingjel wakhalol amadi phireb adu ngasi mirona ningsingba mathau tai Thorumasida MPCC ki President Tian Hawkip yauna luchingba kayana saru yakya baga loinana athoba singil saktam da leisu katuna ikai kumnabu utki Justice Committee on Anglo-Manipuri War 1891 Martyrs and a Freedom Fighter kanglei pakna sinduna athoba singining sing thorumgasi Manipur Press Club ta pangthokre Thorumaduda Justice Committee on Anglo-Manipuri War 1891 Martyrs and a Freedom Fighter Kanglei Pakit Chairman H. Ibotobi Kuman, YK Women Mayang Khangi President Parjai Nami RK Singlan Sanagi Great Grandson RK Magazine United Chongthas gi President Chongtham Tomba Maibia Tamaragi Suron Maibam Jati Shoda Singma Kayana President Member Sing Oiki Thorumaduda saru yakhiba sina athoba singi mafamda haikat lekat tamki Joint Students Coordination Committee na susinduna chama kuntarak suba Patriots Day palan tawkre DM College of Science ki Jubilee Hall pangthok kiba thorumadu athoba singi thauna lingjel ningsingduna ngasigi mirol aikhoina tung ilasi haiba team da pangthok pani thorumaduda JSCC gi convener Ngarianbam Milan Committee on Human Rights ki Chairman Fulindro Konsam Imphal College Department of Political Science ki Assistant Professor RK Itocha Human Rights Defenders Manipur ki Chairman Joy Singakam Amadi International Peace and Social Advancement IPSA ki President Joy Konthokjam na thorma pusing oina dais the famki Manipur ki mafam kayada pangthok pagom district administration Thawal nasu athoba singning sing numit ngasi Thawal DC complex ta leiba counting hall pangthok kre thorum gi maroi basar ama oina deputy commissioner Thawal Hawam Rojitana Lusingduna leiba ki damak thawai thakraba bir tiken rajit amadi thangal generally photo da leikat ki amadi jati ka gi lining lai solsu sak sonduna athoba singda ikai kunu utki Thorum Gamari Lena DC Tobalna Hai Aikogi Puarida Machin Manau Sinadaba Amadi Yakna Masakang Dabana Kayarak Mika Ponki Maramasina Hosik Ladiba Miro Lasina Zad Bizati Amadi Dharmagi Kanabat Tidana Ipa Ipusina Tawai Faba Katokton Tambiram Damasi Punna Ngaminaba Honaminasi Haiki Ngasigi Tormadu the SP Tawal S Gautam Adaksa Tawal Hasina Begum ADM Thawal L Radha Kanta Yauna District Administration Thawal gi Staff Singamadi District Police Thawal gi Miyoi Kaya Saru Yaki Cham Kuntaret Suba Manipur gi Athoba Singi Ning Sing Thoram ngasi BJP Khabok Mandal nasu Sinduna Khabok Talaiba Sorojini Oil Pump ta Pangthoki Tharmaduda Hanagi BJP Manipur Pradesh ki Vice President Tokchom Jadumani Nat Athoba Mitunglen BJP Khabok Mandal gi President L Tomba Kuman na Thorumapu Loinana BJP Khabok Mandal ki Vice President L Chonjon Minority Morcha ki President MB Ahmad Amadi 35/32 Khabok ki Bud President MD Gafana Akana Mitung Sing Oina Saru Yaki Thorumadu Mitung Len Sina Lamjing Duna Miamna Athoba Singi Mitamda Lay Katuna Ikai Kumna Utke Loinana Miana Lebak Ningba Saireng Amadi Isay Sangdam Naduna Atoi Ahentanaki Thorum Aduda Gamari Lainana Atoiba Mitunglen Oikiba TH Jadumanina Maki Warol Piraduna Manipur Ima Lebak Kidamak Tawai na Ponta Pikraba Atoba Singbu Ngasi Miamna Karidamak Ning Libano Amadi Macha Oiba Hauziki Mirol Aikoina Makoidagi Kari Tamjingai Oiri Haiba Wapam Kaya
फोंदोखिबगा लोइना हौजिक सेंटर अमदी स्टेट असिदा पालिबा बीजेपी लेंगाकना मियामगी दमक पाइखतलिबा थबक थोरम सिंह अमदी लेंगाक लोंगी मतंगदा मियामदा पाउदम की लिबर्टी थिएटर कक्सिंग नसु अथौब सिंह निमित थोरम ngasi कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की कक्सिंग फोक्सुपाल लेकाई द लेबा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर कक्सिंग की मिपुन संग पांगथोखरे थोरमदुदा एसपी कक्सिंग विक्टोरिया येंकोम एमपीएस na athoiba mitung amasung liberty theater कक्सिंग की प्रेसिडेंट यामबेम सैदिना थोरमपु ओइना सरुक याके थोरमगी सरुक अमा ओइना स्कूल महिरोई सिंगी लेबाक निंगबा सेरेंग तीबा चांगदमनबा अमसुंग लिबर्टी थिएटर कक्सिंग की लीलारोई सिंगना सानबा बीर टिकेंद्रजीत ड्रामा सु उत्खे Patriotic celebration Liberty Theatre कक्सिंग ना 2009 दगी पांथोकपा हुजरके असेंबदे अखोइना हाना पांथोकचरकिबसी नतम सिदा मतम दुदा कोई लीला ड्रामा उत्पगी सांग सी याम नेम बदुदा अखोइ लिबर्टी थिएटर सी 2006 दा एस्टैब्लिश तौखिबनी 7 दगी प्ले बुतुफा होखि मोरेदसु अथौब सिंगिनिंग सिंग थोरम पांगथोखरे ngasi ayuk pung nipan taw matamda Meitei Council More All Community Development Organization More nupi khunai chawkhat lamjing lup More amasung khanong pok apun nupi lup More hairib lup mari asina punna kusamnarga ima kondong larbi arau bungda athauba singi numit pangthokre thormaduda bir tikendrajit amadi thangal general athauba anigi photo da leisu katun ikai khumnu utkhi ngasigi thormaduda moregi hallaman ima ibel Eastern Science School moregi satra satri kayasu sarugyaki All Manipur Youth Protection Committee amip ko Manipur na sandun ngasi athoba singi numit kamari lenana district ki thakta mahiroi sing oiba layek pa changdam aba pangthokre for the encouragement of patriotic youth haiba team the class nursery dagi class 8 फाउबगी महिरोई सिंगना कैटेगरी मरी ठोकना खाइदोक्तुना चांगदम नखिबा कंपटीशन अदुदा महिरोई चामरी न सरुक याके अमिकोगी ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी निंगथौजम रमेश न फोंदोरपदा ngasiगी महिरोई सिंगदा मरीबाक निंगबा इहुल फावनबा अमदी अथौब सिंगबु निंगसिंग हन्नबा पांडमदा चांगदमनबा असि पांगथोकपनी कक्सिंग मॉडल हाई स्कूल अमदी कक्सिंग खुलेल अपर प्राइमरी स्कूल की एनुअल लिटरेरी कम कल्चरल मीट अमदी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन लिसिंग नितरानिपान ngasi पेट्रियोटिक्स डे ग मरीलेन हौदोक्रे हयेंग फाव चथगदरिवा थरमसी हौदोकपदा कक्सिंग मॉडल हाई स्कूल की रिटायर्ड हेडमास्टर एन बीरचंद्र चीफ गेस्ट कक्सिंग खुलेल अपर प्राइमरी स्कूल की हेडमास्टर के एस इबोम चाना फंक्शन की प्रेसिडेंट अमदी कक्सिंग मॉडल हाई स्कूल की सीनियर टीचर वाई महेंद्रना गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना सरुक याकी ngasi gi thorum gi manung chana angang singna makhal mathel gi thorum kaya utki advanced volunteer organization avio kaching wari wat matuna sinna 13th annual literary meet cum felicitation program ngasi kaching wari saba lekai community hall kaching municipal council gi ward number 2 gi councillor m umana athobe meeting oiduna pangthokre thormaduda avio kaching gi president n gojendrona thoromapu aduga member sing sanasam rajesh amadi m sarat anina akhanama meeting sing oikhi thorumgi saruk ama oina saireng thiba changdam nabaga loina makok mathang tarba singda manamatum yantokki The Body and Organ Donors Manipur na sindunangasi Manipur Press Club ta World Organ Donors Day palan taukre thormaduda Health and Family Welfare Minister L Jayant Kumar athobe mitung The Body and Organ Donors Manipur ki President N Joy Chandrana thormapu oibaga loinana Imphal Municipal Corporation ki Mayor L Lokeshwar amadi RIMS ki Anatomy ki Head of Department Dr. K H Naren Babu na akhana mitung sing oina saruk yake थौरमगी अतुब मिठुंगी वारोल पीरुदना मिनिस्टर एल जयंत कुमार ना हाय even after my death I see the matunda of I create on me every mati wakalo so look at forms for me and the forms bombs and by it thinking I just karino person like the system karino so thara samaj se masu karawa no karino khadi atubi akubi Lagi aku tu isu malam tu isu lain aku isu malam tu isu aku tidak boleh dengan apa Aisyah jadi ayah dan tu pasti isu tu
Indian Constitution की Article 371 Clause A नत्रगा मानव एक सेमदुना मणिपुर दा चनहनबा यारोई फिबम अमतदा इंडिया न मणिपुर की अपुन सक्तम थुगाइबि यारोई हाइदन हियांगलम वाबगाई लमजाव तेजपुर अमसुंग कैरक की मैरा पाइबी अमदी मियामना उपाको कादा थौबाल डिस्ट्रिक्ट यूनाइटेड वीमेन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन थौबाल इमा एमसु इचलगा पुन सिंदुना ngarang numidang वाबगाई लमखाइदगी कैरक फाउबा मैरागी रैली चटख्रे Article 371 Clause A amadi masiga manab ek amat Parliament pass tauba yaroi Kanglub amagi mingda special status pi ba yaroi Manipur gi satam kai ba yaroi India government na Kanglub amagi mingda tokhai khaidok pa yaroi haiba kholau kayasu lauki Akwai ngasi sida wagai amadi yanglam lamjau kairal tejapur hai balai kai manga sina koi sinjari bumairagi relisi akwai Bharat Sarkar amadi NSA ani ga shanti gi wari sangna bagi namada Nagaland chana da chicken number 370 wala si Manipur da chana ga ni haba asum bai ga si Manipur da suksa chana ba yaroi asiga mana ba ek amata Manipur da chana ba yaroi hana akwai ngasi mairagi video si sinjabani Puntland Lake Development Organization amasung all Tokpaching Maira Paibi Welfare Association Tokpaching na sinduna Puntland Park Conservation Reserve Loktok pa yaroi Puntland Party Part oina thamgadabani Sangai gi ani suba leipam ohen ba yaroi haiduna Kaksing District ki Tokpaching gi mafam singda miam na Maira gi khongchat ama ngarang numidan satkre Sangai gi damak Puntland Part manghan ba yaroi Puntland gi akoi bagi miam gi punsibu thawoi ngami haibagi matagum National Park Conservation Reserve amata ohenba yaroi haiba kholauk sing lauki khongsat aduda saru yakhiba amana phongdorpada chahi kaya Puntland Park ki akoibida khondariba tokpasing amadi atei khul singi mioi kayana pat asidagi nga faduna hingnaba lambi ama oiribani masidagi nga faduna icha isu kaya mahi masil tamba amadi imung manu hingnaba lambi oiribani Miamgi hingnapam oiriba Puntland Part asida lengakna sangai ani sum lepam onthok tuna miamgi puksak thadat piganu haina phongdoraki ngasi mak Puntland Part ki akoi bada hingjari brapaja akoi di mafam masidagi nga pharaga nupa singna nga phabu khakta nate lukhrabi oihoraba kanasu leijidraba ima iben khwai pumna makna Puntland Part ki akoi basida kumaga hensang na pilukle puloina chingba hekjaraga maduna kaithin da yoluraga halaaga macha masu kayagi jibika hingna khotna jari bani Puntland Part akoi bada tajari ba paja akoi gi sakhau thadat piganu haiba wafam asigi damakta akoina rally chi chachabani tha asigi tang tara manga da pangthok kadoriba Humudrani thui suba Independence Day gi mangoinana thorum aduda saruk yagadoriba March Past contingent singi rehearsal gi thorum amangasi Moregi Sikkim village da leiba Additional Deputy Commissioner ADC Moregi campus da pangthokre rehearsal gi thorum aduda Manipur Police Nipan suba Manipur Rifles amadi Moregi tongan ba school gi satra satri singi contingent singna saru yaki Council of Tribal Languages and Literature Society Manipur ki Vice Chairman Ragong Ning Gangmain Haikre Manipur lengang na approved torba tribal language kuntra manga si chakun na ba hona bada lengang na thoksa bidna tongana thamduna leire maramasina lol singasi chakut hana ba hona bada lengang na budget lupa koti ahum dasbik ani hapiu haina haike from pillar to post like we say leire ba Manipur Sarkar na state budget na hanapyo ay ko textbook school education na some language kuting mak to hanapyo ay ko demand na ulipa so 100 crore of rupees na te 3.20 crore kapani madu su Albert ama sembagi maman na truga community hall ko sembagi maman na pananani madu Sarkar na to bigay badi masi Sarkar na karisu kolum ko ira pattern no ira Manipur Civil Services Combined Competitive Man Exam 2016 asidagi khangat kraba candidate marfuni thogi answer set singi certified copies sing p kinaba Manipur Information Commission na Manipur Public Service Commission da chaliba tha August ki tang tarada khangan khrei haina group of aspirant ki ko convener Hareswar namaira pun phongdo khrei ngasi Manipur Press Club ta pangthok pa pawgi mifam amada Hareswar na
कमीशन खंगन खिबा वाफम MPS सिना अथुबदा कैंडिडेट सिंह पंगलु हाइनसु मखा तारकले तादर की जुन का बैकग्राउंड होइदा अहाम मक्तदा सेलेक्टेड कैंडिडेट सिंह की असासे लौना बगिदमक्ता RTI थागी बगी जस्मिन अदु मसीदी होगी बताई तरादा स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन ना बिमिनबा जस्मिन ताकरे हाई जस्मिन असिबु MPS सिना ओना तोबिदना अथुब मतमदा सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की सर्टिफाइड कॉपी सिबु थुना बिमिनबा अबल तोबले कक्चिंग रनर्स हौदोक किबगी अनि सुबह मपोक लिमिट kasi कक्चिंग द पांगथोखरे रन फॉर हेल्थ हाइब मोटो द लिसिंगनी तरा तरु की अगस्त 13 सेम की कक्चिंग रनर्स की मपोक लिमिट असिगे मरी लेना कक्चिंग द लमजेल अम चेनकी लमजेल अदु ngasi नुंगथिल डेप्यूटी कमिश्नर कक्चिंग नलेन थांग टेलेन IAS ना कक्चिंग कथेला लेबा इराबत पार्टी लम थारगा कक्चिंग की तोगान तोगान बा लेकाई सिंग फाउदन चेल मतुंगदा इराबत पार्ट लोसिनकी कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस न था सिगी तरामगा द पांगथोक कदोरिबा इंडिपेंडेंस डे की सेक्शन थौरंग लखोटपो अइना मफम कयादा थिबहुंबगी थबक चतकरे हाइरी कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विक्टोरिया यंगकोम MPS की लिचिंग मखादा ऑपरेशन चतकरे एडिशनल SP कक्चिंग ऑपरेशन थिंगनाम देसोरजित SDPO कक्चिंग ह्यांगलम कक्चिंग अमदी पलेल पुलिस स्टेशन सिंगी ऑफिसर इन चार्ज सिंह नुपी पुलिस यावना पुलिस पर्सनल सिंह अमसुंग कमांडो पर्सनल सिंह यावना कक्सिंग देसे ग्राउंड मनाक्ट लेबा जुम जुम सिंह संगदना थीब हुंबगी थबक चतकी टीम मसिमंगना कक्सिंग लमखागी मफम सिंगदसु थीब हुंबगी थबक चतकरे चतखिबा थीब हुंबा अदुदा मिफा मुपुंगी पाउदी लेकिदे हाइरी मपाल लमगी थौक्सिल लेबाकी चाखुट थौरांग अमदी इंडियन सिंह याइफनबदा मियेंग थमदुना डिप्लोमेसी फॉर डेवलपमेंट लोकटपनी हाइना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फोंदोखरे मांग मखा तान हाइकी लीडिंग ग्लोबल इकोनॉमिक्स अमसुंग बिजनेस का एंगेजमेंट तौबदगी हौकिबा चही मरी असिदा $1 बिलियन चनी हेना लेपा असिदा थादा हले मसिना अनोबा फैक्टरी सिंग लिंखटपदा मतेंग पीरी मेक इन इंडिया स्किल इंडिया स्मार्ट सिटीज डिजिटल इंडिया स्टार्टअप इंडिया अमदी अतई लेपा की थबक थोरम कयागी मतांगदा पार्टनरशिप सेमली रशिया UAE अमसुंग सऊदी अरेबिया ना $1 बिलियन कुंथ्रामगा एनर्जी सेक्टर द थादरी कुमगिनोंग मॉनसून ना केरला अमसुंग हिमाचल प्रदेश ता काहेना नोंग चुबदगी मियाम द खुदोंग चादब कया मायुकना हले हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट निपान द लेबा स्कूल अमसुंग कॉलेज सिंग सुती थादोखरे लैंडस्लाइड थोक्तुन लंबी कयासु थिंजिनख्रे मैथ सेंटर न फोंदोखिबदा हयेंग फावबा नोंग कन चुखिगनि हाइरी अमरमदा केरलादा नोंग कन चुबगा मरी लेनबा थोकदोक सिंगदा मियोय कुंथ्रा तरेत की पुंसी मांगख्रे मियोय लिसिंग कयाना रिलीफ कैंप सिंगदा चंगदफम लौदुन लेरी स्टेट असिगी डिस्ट्रिक्ट सिंग इदुक्की वयनाड कन्नूर इरनाकुलम पालक्काड अमसुंग मलापुरम द नोंग कन चुखिगनि हाइना वेदर डिपार्टमेंट मियाम द रेड अलर्ट लॉकथोक्रे हाइरी इंडिपेंडेंस डे की मांगोइना अकन ngak senbagi section thorang lokhuliba parliament manak leiba constitution club tak ngasi numit jungba matungda Jawaharlal Nehru University ki mahiroi Umar Khalid nomaina kaplam lei aso apani nanghodre adubu nomai kaplam basing adudi nanthok tuna chen khre Umar Khalid na haikibada mahak cha dukan amadagi tholakhi amadi constitution gate leiringai da mangonda attack adu tawrakibani attacker adu pistol ama pai नोमै कापा ngमदरबा मी अदोगी मखुत महागना फाजिंदुना थमकी मियोय अदुना नकल अमरमदा चेंथोखरगा नोमै काबलखी खालिद की ममानबा अमना मियोय अदु फानब होनकी अदुबु नाथोक्तुना चेनख्रे हाइरी माकपु गैंगस्टर रवि पुजारी न खिलकले हाइदुना खालिद ना पुलिस ता कंप्लेंट अमा फाइल तौखरबनी अटैकर सिंह अदु कनानो हाइबु महाक खंगदी अदुबु गवर्नमेंट की मायोक्ता वांगांगलबदी नंगबु हानिंग मतमदा हातकनी हाइना खालिद मैसेज थाजिलप लेख्रे हाइरी पाकिस्तान की नौन खलब पार्लियामेंट की अहान मिफम फमदना आउटगोइंग स्पीकर ना मेंबर चौम कुमापनबु वासक लोबगी तौरम पांगथोखरे ममांगी नेशनल असेंबली की स्पीकर अयाज सदिक ना तारामंगा सुबह पार्लियामेंट की मिफम प्रिसाइड तौखी पार्लियामेंट की लोअर हाउस नेशनल असेंबली की अहान मिफम ngasi ayuk की पुंग तराद कौखिबनी प्राइम मिनिस्टर ओरगदबा पाकिस्तान तहरीक ई इंसाफ की चेयरमैन इमरान खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की प्रेसिडेंट शाहबाज शरीफ
Pakistan People's Party ki chairman Bilawal Bhutto Zardari amasung hanagi President Asif Ali Zardari ni singba luchingba kaya ngasi wasak lobi thorum da saruk yaki. Hauzik arwebada maru pau amuk hana pizari. Patriots Day ki palan thorum paksana pangthok na kre. World Organ Donors Day ngasi palan tau kre. Amasung Kaksing Runners ki anirak suba mapok kumon pangthok kre. Ngasi gidamak tadi image Paodam pizo matang ngasi lusinjari miyam amuk hana khurum jari.